Kublai phi baro ska thup khubo jongi ka DBMN TV. Kimar ki ba kongsan menta ka singi kilong. Let Jurep I Congress Kharpuri rangkat ka KHADC ya ka yau dilang. Kerpat ka hito na ka sorkar ban yarap e hisamla ki badong. Ngat bi ki breu ha adogre na ka jinta dok ha. Ban sedang ka yau de tiar snakti ba arsingi ha ampati. Teman-teman phaj ki khubor ki ba khambania. Haka step jangka kharway tarik ujemang ka EM in charge jangka market ka Congress Mary Kharpuri rangkat ka executive committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council kilalit ban hiar jurep ya ka yaudo halor ka jingsha ot kilo kinong rep ya ki mar rep hayau delang. Haka ni ka singi ya ka EM in charge la senran lang da uba rangkan sai Kharbuki EM trade ba Taybor Pathau EM building ba Jambor war EM ilaka us EM ka himamalem upa EM ainam manix EM rangkat bat ki officer ka tenar enforcement lembat ki pulen. Haka te ka singi ka Congress Mary Kharpuri kala yo ban yakran markhmat rangkat kinong rep bat kinong khai hayau delang bat kala kuntu bakin donno ka jinga sngo thu jingmut lang paramaki kenang bakin la ban ya em lang bat kanum hiar shiliang haka yo ka kot habaro artli kiliang kata haka liang kinong rep bat haka liang kinong khai Yet on siya bandon kanu kajik kini. Bisa ku dengan plastik. Abi ada pantai yang lama. Ini kan keluar dengan plastik kan pakadon kursa kuat. Ya kata ada kajik siya yang babaro inombi ban inomki hide yang kabadia trailer. Nak kita kajik yang jong pak jong pi kino kayu kajik. Jangan selalu dia betul mana. Jangan tuan 4 kilo kita lihat persia ia kan dia tahu itu Laka, kajingwan kajongi, hangi kadi halor ka kajing uot kinong rep, no? Adin ka bangi ngila dep yeshong ka meeting ka bamenin kasngi, kaladon karai na barok kiniang, ka bangin wan hida lagi hakas spot, ban yui kata kajinge ka kita kinong rep kima ha bayre ba ko kilo. Wilayah dep yapendai, apa yang kinong rep, kinong kayi, kini bendan kajing songtu jimut ba kinong rep ru kini ben songtu aba ki ai ki mar ki joki chi kinong kayi ru kinum mo yabja hagu juga poru kinong rep ru bakim de ban do nong ndai jingchi sha kala dan lupa ka order na ka office ka jong ka hima meliam adu arajar handai kabla pemi ka office ka jong hima meliam balakang ia kot kilo ndai pat kin thau tang ya kikriya bat iki borni jadi hangka bakin sala ban thiet iki mar ki jongki amdei shu ban chuat lam sam be into nakon men scam bakani ka jingwan ka jongi ha ka kasni kalong ka basai so bat nakaliang ka jongi ru mikir pat rep ya kinong rep bat aga jo ka poru ya kinong khai ka bakin ya trailang na ka jing so tu namar ba pi nakapor siya kapor inawan kijing ujon avocado siya kano kahima malim siya kano ka district council di kan pau shairu shabar kumbangingim le kata ka di kaway ka ba ngiru ngikwa banay ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi susyong kalanti ka ba ngimdon ka taga jing smokia amday ka ba ngi smokia na takadaw ba ngi sawan amday hindi pa ang bangi wan mentaro benong let's say basuan na betakan no kada ndai oroshi ka tungila tri ka kam amar ka kam la ka kam banya se mo ka basuan shamadan madia ka bachuya ini na ka por ka por kami kamlong hiru bangiru ngin chuan mar bangiru ngi bon kami ringi scam bahapo ka jingpet jingkni jong ka hima melem hi bangi scam banang ni shakmat kanun dan chukanu ka jingjor kong luar bangi itu wala da mentai penteri kami kata lai mana pun ka prinsip authorized sino pa pek permane kata kecilnya long ya shai long transparent apa ginong rep ginong khai kan ya kanete kadehi ka hima melim ni kan kadehi makate ka no so authority bomba haban pe tingi di tak kinong ni kinong ayu mo jadi ketika hima melim ni ka bade ban pe ya kata isu tu kata mentah isi hadin bagi layu ya komplain nak kalian kipai pa nong rep ha ka biadai pat kajing sya ot kilo po iu do pingis ngeu ban ong bah ne ka singi layu ban wan jurip lari ki jong pi kman
ban yu iya kata bat ngilayo ru iya ka ban ya interak bati nongrep haring kat bagi nongdi banang ne sakmat kam desu bandon kaji wat kilo bat iya kane ngin pentri kam habaro awehi ka jurisdiction jongka district council bat kat ba ompat yo ya ka asen na gobernur nagaliang ke executive committee jongka hasil administrative council ngin sa penmi ya executive order makanya kijing kot kilo kamde tang hapo ikut usam jongka himamli uwe kan day bet habaro awehi ka sidilo ne Giyaw jo konsep. baro Baru kay kita Baru. hawa po jurisdiction jo ka council. Kanya tayo ng iba UCM awan ng iyo. Dito kasan ular kendang ginang di medan. Rem ta jia ng igang gitu ibure gi shalang ke ibure dono. Jadi kata, i mentaka sengi, balai banyi wan beng, ni wan beng lah ban ongno ajumi ka kentin ke baki ong. Tang sulai kinong cek te kemut kila ya song beng. Jadi halo hari taimat, mentangi layo de ya kaban, lek bibisit beng, ban pait la kadang don ya. Bat kum bakalong, kilayo i li jong kikman, ni layo i belajar nearly 10% kemut kim don. Ngat pait kiakan mau, last week Hakapor binyawan kemut kinong di madan ibun. Patu bagalong mentangi yu iba. Bila siong deki kasih jongi. Idang don gi berjelangi sehila jo hikmat. Em yu iya kata, way atli gidukan dak baburom nang ban umpun su baklayu pajba. Nakali yang jongi ngila instruct enforcement bagi dai ban ha beng no mardo. Pat om dai tamata kasni. Kane ka rutin gede ka checking kanang ya ka kapor. Patkan om day tang po indo oleh haboro away ka put usam jo ka hasil atermos district. Namar kajing bamdon ke polisi trekam ke babiang habaya day berka skim nani ka baha ka kerpang habaya day berka puli puthi na gamenta ki long ying ki baduk ki bakerdu ki bamdon lachu bandit puli syaki kerdan ki bakam shalor na kaliang uba don bak dekhar president Neutrap Integrated Territorial Organization ula ada kador khas syau sembut menteri rangba basnya bahlang dhar ban kerpa no menteri baka sorkar kadai ban phai khmat syakane ka benta khnang banlong kajing mentoy ki samla ka jela kibawan ki longyeng ki baduk bakerdu ubhas nyo balang dahar ula kular bandra ya kanika mat sya menteri rang ba kajela banyak keren sani bha ni naga kunhon jongka hito bape ya ka mlang salang apo ga jela bring nyo prep mencuri jela mekla mentaka sini wan kendo halor kadeka memorandum lani kata ka dorkas representation bagi ai show menteri rang ba lingba sembut menteri rang ba jongka ne ka jela hagani ka memo kadai na ka benta bansna di kita kian ki polisi banjo ya kinja skim lani kita ki school ka biaya benta jongka education scholarship kenang begini ki kena di bawan na kalong yang kebeduk ki benang ki start ki badan kata kalakam ki ban ya chikmat ni wan halor kata ban semua ya ki ba ki de bansna no ka ka polisi ka ba biang kenang begini ki kena ki bamla ban pulia ya kata ka further studies kin la ban pulia leng ba ga jingaram jeng government te kani ka topik min la banong ka dei ka bla slam ba ndrei 4 judon bakran te ngi ngi ban sing ya ban kran ni la i bu leng ba ka lat ka wei ka lat thai ku bor ka shlong mel ka la ban ra i ka to ka be dei bat tu ban hon lang khong riat te ngi ba ku noi la ban smu che ka lat thai ku bor mla shpon pulia den bai la ya pi pa pat ye i ru ha por bi dang pulia ya ka 11 12 tu la kerjaan ke social welfare ngi semua ba kum ga seng bangi la pe teng ba bun ki ba sham ji na ki ba pule tingla kenturu ngela karpar no deputy cm bon prinsmo su cm hakale ga ni gor khar jumi ba deputy cm la om ba yamenta lawan cm on place ya kan ni bat kin ya kren bat kin ya ngam bat kin pe ada kila dep kentop na em ya kan ka ki points ki bangi la ai hapo kata kila kentop na em ya kan ka memorandum ne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki ba pun sngau te hakani hi ngadang ya kren ba ku ngau la pun sngau lem show menteri rangba bakin kat bakin padon kata ka polisi kino ki kena ki belawan cakamat ki bamla su bandit puli ya ka further studies so bahaban ya rab ki lingba ka chief minister fund ani re ki kinja scheme lani ki fund ki ba pher jong sarkar jela hangni ka memong ngila ka ba lingba ka ni ka scholarship
ke bakin ai kerpang je kitu ki kena ki bawan naka longyeng namar ba habe education policy belai kelakhan China da bajong ka state ka jong ka central ru ki ka kham simkran je ki further studies ni ki college pat ni kenturu yo menteri rangba udai ban include ru je ka academic hapo reservation policy nang ba kenjo lat kini ki samla kan ban le nang ne sikmat lada ki khang lada ka khim lada ka khang ka ta ka lat ye ki Kaya ka assurance tiam tu Ukraine be wang ba ya kan ni kumbang ong ne un dalawan usiam un yesu un kin ye shong ha ka cabinet kin ye kren ye kan ni but kin check leng ba education policy lada ki la don kitu ki points hang ni te ko maki kin pe lada kam don kin sukun thok but ki ong kin sa coordinate direct yengi but kin sa pha ru leng ba kamir but nginum shong klikti ngin bodiat dalawan usiam ngin sa sik ngin openment mangin panjing syai lado kin penteri ka kam na em te lada kin penteri kam kum ba jaman ko por lim ban slingi haban mi madan bandawa namar ha to ko por pengimi samadan ban jalap election bangin pinsoi ka pat ba ndai bangi pan ka ek hen ringi dawai ka namar ba habangi la siu ka khazna shaka sarkar ka kam ram ka sarkar ka de maka ban pisnai ni lada ki konjungi ki kwa ban le ki school ki de pisnai ki school ki college ni kita ke hospital la ringi pang bat ka umbam di kata ka de ka ba ni jam sikmat bal hakane ga memorandum ro nila kren be ka pasai ka ba ki de bat pinbiang lada ye ki we ki bawan chane ki la ban pinbiang ki ngi ki la spon sen adu kata kan dan jinge ayu yang ngi ki kon samla jong ko bri nyu trep ken ai kata ka hok ka ba ngila dep ai saki bakin kala deir ko pali ba ki de bat pimpai yang tam don ki khana ku jongi ka ba ong de kenten nong bai ki ba wan ka far flang area dan ni kata ka remote village area kim don kata ka accommodation kababiang henre hangne ke jalangi i ba yekiwi ki jaj bendre komye ka karbi hostel ki la ban snang te hapo jan panmau te what you is ru angni ki ai jaka kumba stengka si square foot tengi ni smau bana kalyang jungi lada yekiwi ki buwan na bar ka sarkar kala ban ai ka baha men sen ni ngi baha do kata ba yeki jil jong la jong bon ni yeki bakin sakama bakin jap te kata ni smong yuan chakpat ni tho lut hangni hak po memorandum ngila pun smong lut nadong sedong pat ngila smong dei hi bai ko government ka dei ban shem kya ye kan ni pat la ka government kamla ban shem kya tang yimman se kumba phla ina ko por ka issue hi ko bakla shem ka hito kay khon bai hadu ban job khanang ba kalawai ka pateng jong kini samla ki popule kinyo ya kata ka baha ka hok ka jong ki ka badai Kumbashi spa Andrew Pongut ki briu ki bawan ngolem bat banduai haka jingle niam ya briu hasnong Mariampur kabadon hakaput asa Megalia hakilum garo kila yap ler klem tip briu shu hadin ba kila ba mega cinta dokha hakashi pautare ujemang kini ki dokha ki de ki balawan shalana Assam ki bala dia kenrei haki yo ki hat hakani kathan kita ki briu ki bala bam jara ka cinta dokha hakata ka yeng ya briu ki de ki bana kasnong adok gre bat karkuta lakit mar kita ki bayo bi na ka cinta dokha shiki jaka sumar Gripping marak Presiden Kaseng Aceh Organization for Social Welfare AOSW ulakir par ki Borsan Shah District bakin penlong ka jingtokin hakju ka por ulada waru na ka Food Safety Department jaga sarkar jela ban penlong ya ka jingpet sani bha ya ki dokha bat ki siar ki bawan na Assam bande haki yo ki hat hari longgaru ula ongba kani kari kasien ka baar pakum kani kala jabat ki breu ki yobi na ka do siar bat dokha ki bawan na Assam Kayau dia tiar snakti ba arsngi kelas sedang haka khatway tarik ujemang bala penyat deka office jong General Manager District Commerce and Industry Center Southwest Garo Hills ha Ampati Multi Facility Center. Yakani kayau la play da UDC ketika district RP Marak. Bon ki department jaka sarkar jela ki pakunthop ka district agriculture, horticulture, fisheries bat kiwe. Baro ki breu shimet ki bala yo jingkarshan naka PMEGP scheme kilawan de yala ki mar ki mata. Kumjuru hakani kayo ladie ki jan than kti ki kriya mula bat shuki 3 ki mar bam ba bonjat baki breu kishna hala yeng lasem kila mi madan ban kringi ki nong thet hakani kayo kani kayo kalongru ka jakaya kendu bat ka jakaya mirjingmut hapadeng ki nong pen mi tiar bat ki nong shet jingbam kumnu ban pen bahaya laki mar ki mata bat hakinu ki jaka
ki yo ban shalan ya ki mar jongki ka eryong erngit ka bajur bha kala khe bat password ha ka por saw baje ha ka khatway tarik ha ki than ka West Khasi Hills Hashnong pendengar kani ke eryong kala rat bat penjulor lai tili kilong yeng hakapor ba kani ke eryong kala khe la dum triu ko suin beneng bala khruit ru uslap kenriang bajur kani ka de ka por pa ki riu temen kila juya thu khana ba ukelang leer kelang u khe na ki than sep ngi ka rikhasi ba u password da ka bor ba rat na phang halenti ya jong u ha ba u le jingo khun chaki jaka than raliang Jantia Hills kalong ka jingkmen ka bakraw ya ka snong tomon po anglong kawe na ki snong kampaji na ka sornong po kabadang don kam shibun ki kampen roy kalayo ban plipat ba ya kawe ka yeng dor bar baka snong kayo ban pendon kam ban penlong ka jingya kundu bat jingya lang snong latay leng ba ka scheme MGN REGA bat SRWP ha ka jinglut kumba sanpon riu lak tengka ya kani ka yung dor bar apli pat ba do ba mir bonds MLA dong po kumukong san ha ka jingdan lang uba Eric Dakar BDO umling CNRD block ba Rihen Klen rang ba snong tomon to anglong bat kiwi kiri rang ba jong ka snong pat ka than hi baro kawai rangkat kilong kumi kilong kpa pat ki khon samla jong ka snong ya kani ka yung dor bar ngia kermen ba nang ni sakmat kinu kikam kiban penyaan na kani ka snong na kani ka VEC kanya katkum ka jingkwa jong u blay but ngi kermen ru naka office ba hangni punya penlong ya ki meeting but ya ki plan ba pinsna ru nang ni syakmat kan wara ya ka jing roi jing par syaka snong bat ka VEC jong pi mo tema ai sebagai saksi di meeting kami belum support bagi komite. Bola pelak ini banyak penduduk kami, kita terbastong apa teman puang long kami di dalam terbastong ketrisong
dan lang i video demi bari video demi kong balum lim sim i sang ba snong dari snong ba paramajan ke sendan lang lembat kinam function ni dapat di dokumen ke crowd bat ni ai ke jingero ya ka VC atau teman pengelongan ni ya kibala terima kibala pendep kini kam na komita kini ka indoor bar kibala yo ban sina kibala pendep yang convergence scheme bat MGNRG bat SRWP bat kini kategori na kinuksa di pemahatam atau ba TI ban kinong yalam sinong ki orang ba kibala terima ya kam kum ke jumdan ke kisah kena pendep bagi ai ke jengero ke la pendep atau po atau biang ya mau Beli pun ini lagi. kulit ada ban batai di Indonesia sudah abang persang bagi kendu ban pendek na gom ta kumno ban yo ban hirau ya kan ke sino ka jing persang na gomentaban bube kurti ya kijing dan kam ban penurlong ya kijing dan kam kidan bun di snong ki bejuan mi ya ki kinong nikmat na gom dan kijing dan kam di bun kala bende ki indoor bar kala bende kamaran football kala bende ki school kala bende ka kendro kala bende ka footbridge kala bende ki footpath ki motorball road ki bun kijing dan kam kidan ke office BO buat kerja tete. Ka SRWP scheme ke jungi, kam dia ke scheme ke bahe. Hak scheme ke barang job nongkong harus nam arga kat perang yo arklur nengkah sistem. Arga kat perang, arga kat kendai, arga arpo yo arklur nengkah sistem. Di dan sispa arpo kendai teli kisnong nongpok konstitusi. Bandadu usnam arga arpoi tu arpo Sorkar haka budget session glasyong sam arga arpui lapan kiu saka arklur sistem. Mentag SRWP kalau arklur sistem sistem uwe. Ladapin pia ya kene haki di kisnong di bubun di jendor kam bargowe kisnong di don kam di don sibun di jendor kam. Mending tang jendor ba kiu tang ni application mentang storeroom.com officeman.com ilseka foodbridge.com motorball.com di don sibun di jendor kam. Passengership.com dan semua gitu.com di negara kenal korkom perhat kawan hanga hingga lombek pa beling im penseluruh ya kisnong bangin le convergence bat kala bende SRWP bat MGNRG kala amde SRWP bat kiwi scheme napo social welfare lane napo agriculture napo horticulture napo forest na soil berkutat tete. Jadi kita jing sedang, dah kita kerja sedang di kaum Bandung ada keren mana, dah mula kena jeru kiwan, kerana kaum hilang convergence, kan nyerap lagi yang marwah, nak skim MLA, nak skim SRWP, bernyerap menurut barat mula. Ada ingin ai subuh ya ke teman pak mulah ni bidon kam subuh dan kam dulu lah. Ada hani nak SRWP ai dulu lah di arkur steng de tang arpol aku sedang lalu, miok subuh ai iwe. Tingin hap penisam marmar kendian. Dia nak tak tahu, abang sam marmar kendian, kamu ba, ngihap ban, ia bersiap lambat kiwe di skim. Di skim kemen ban, belum bagai MGNRG obladem, convergence scheme, lala ban penurlong, umur kedai ada ban beli, mentangi dan hang ni atau menponglong, berkibarang wan suki mentangi dan don, ka kemudian kasih, pamrio, ka Pembio dokha nanta kon ginang ne wat mang da hijupun seluruh isnong nomor bania bersiam lang tang da ka MLA skim lang ti pilong ganuksa playa cekman bat pilong ganuksa ka babhatam ye giwe di isnong over ko umang nong ba ka don ngajim persiam banang pende kini por pangan pat utar ti ginang don sibun kisnong dei ta gindo ba di kam kalam de ko FSBO lam de ka motorbul bridge lam de ka motorball road lam de ka footpath lam de kiwi kijing dot kam konta tete tang ba ka kongsan tang ba kwa manga tang ba kwa ba erik video tang ba kwa ikong balum ba kwa ba deu khat kan la ban no la da ki job kan hondar him ai kijing tu la
Na digi job card holder phimnya tili phimnya betemla. Marhabu kudi kadai haka general meeting jong ke VEC bin hapan simya karai. Tada dagi job card holder ke ba constitute ya ke VEC philai tili lang baro apa kabia. Matangi sukmen bahagani ke yin ke basnang ni ke badi namta kibi ke benta kolin nei do namta plantation something. Philai stu jeng mut. Hadi sya Allah. Tada kan officially tablong ni kalau nak buka. Tendri haba ya menjur ke bahas. Kamu nak kumda. Kamu kongsan. Au social audit wan ni utang haba lebe na yun. Pada kitu ki kuboy la pais ka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.